Kublai shibunya pi borok, bar pedang subhai pi, syaka channel jonga ka puli putih. Mentah ka sengi, ninya keren syapang ke bentah ke bah nyau, jong ke chapter jong ke integers, da ke katian kasih. Bat ke kot ke banga, ngependon kam, kedai Cordova, explore mathematics na ke bentah ke kena kelas 7. Bat ninya keren syapang ke multiplication of integers. Sngobha, subscribe, share ya ke channel, but press ya notification icon. Kenang ba pinyo ki jing pentip neki notification ya ki waipat ki videos jeng hikai ki bangan penmi ha kasngi ke banga upload ya ki. Pala da fisngoto sngobha press ya like button. Tito nginya pai syaka rule ke benengkong ke baong ba ladang multiply apa dengan arti ki number ki badan uju usan kamu plus ne minus tinggal banyak multiply shwa ya ki numbers baca ke jebab ke bumi ngin saya bo iya plus hakmat ke jebab ngan batai ke ni ke rule da kini ki duksa haram ke benengkong ladang ya multiply ya usau badu hendrio kan mi arfusau kata kamun usar ulang positif hendrio dan positif ke jebab ke bumi kadai positif kamun plus into plus kalong plus ke nuksa ke baar ke ong ba nginda ya multiply da u minus sun but u minus saw kejebab kan mi plus arpo kata kemun minus into minus kani kalong hi plus teka rule ke baar ke ong ba lada ngi ya multiply pedang arti ki number ki badan lau ujong usan kata kemut ba uway naki udah plus baru uway pan u minus ngia multiply shwai ki number bat ngi saya bu ia usan minus hakmat ke jebab ya kaneru ngan batai da kaneka nuk saharum ke baong wa ladang ia multiply ia usau bat u minus kendai ke jebab kami minus laipan rio kata kamut sausan kendai laipan rio udah umi usan yu usan minus kapan iyong ni ba plus into minus lani positive into negative kadai negative ne minus kenuksa ba ar pada ka ong ba nginda ya multiply ya u minus pra bat u hinyo ti pra sin hinyo kadai san penriu nang ta pada udan new minus sign kata ngap top minus san penriu kapan iu biak lagi ma ingi ya multiply ya u minus bat u plus lani u negative bat u positive ka jebab apa mi kadai negative Tito mentanginya pai syaki properties of multiplication mo. Kebenengkong nakini ki property kadai ke closure property. Hang ne ka ong ba lada u a but u b ki dai ki integers. Kata kamun bukan jebab kabami lada ngia multiply pada u a but u b kan dai hi ka integer. Ya kaniru nginya pai dengan batai dakini ki nuksa. Lada unreu di integer ke nuksa benengkong unreu di integer usan di integer di multiply kami lepau pedairu integer ke nuksa ke baar lada pra di integer minus unreu integer di multiply lang kan mi pra into unreu mi po berkat ibu minus sabar ke jebab kami minus sapu pra tehni ke pen iu baladang yang multiply
Hapadeng artlikin integer. Kejawab ka pemiru kandehi ke integer. Kata kadai ka closure property. Kabaar nakini property kadai ka commutative property. Hang ne ka ong ba pada a but b kidai integer. Kata kamut kat kum kan ke property a into b kadai banlong equal ya b into a. Tek example kabangi ni khain kalong ba shubo la da a udah sun b udah nriu. Ketika left hand side kadai a into b kadai multiply sun into nriu. Kami kan nuko jubam kami lai pau. But b into a kalong kumno nriu untuk sun kejawab kami kan dai hi lai pau. Tehang ni kapani iyo. Baladang yang multiply pada artlik integer kejubab kami kandai kejo waladang ya keliang ya ki number kemuka teken uksahan yang keliang pada usan buat nriu yang multiply satu usan buat nriu pada barang yang multiply satu nriu berusan tekene kan mi ansar hi lepo kabumut kapani bakadai ka commutative property. Kebalai ketika associative property ke baong ba lada a ubi bad usi kidai ki integers kata kamun u a nginya multiply lang yu b ba usi po bracket kadai benlong equal yau a bad ubi po bracket nginya multiply lang bad u c tem ko jebab ko mi kadi benlong equal bro arlia kalian kadiang ru bagi kalian kamon ru. Tito, ya kan ir nginya kain biang. Dakane ke example harum. Lada u a udai lai u b dai minus saw u c dai minus sun te nginya page wai ka liang ka diang mo kat kum ketik formula hanang ka ba u a udai lai into b into c beran hapo bracket mun u b dai minus saw C dai minus sun te kini ngin top bracket kat jebab ka pami dai kain te minus saw into minus sun kalong minus into minus kalong plus temut kalong plus 20 temut lie into arpo kan mi hendripo to gnya pe kini ka formula sekali yang kaman ru kan ki angum no ba a into b hapo bracket into c pada yaki kapan i bakom no u a dai lie u b dai minus saw kini ngin top bracket ni multiply lang kini pada da u minus sun. The line to minus saw kan mi kat no. Mi minus kat r. Multiply u di minus sun. The minus into minus kalong plus sun to kat r. Kadai 100 pau. Tehang ni kapani yu. Paladang yang multiply. Hapadeng lie telik integer. Kejubab kapami kandai hi keju. Waladang yang penkaliang yaki numbers. Kum katai ka. Nuksahan neng. Tito ke property basau kadai kata ka multiplicative identity. Ka bo anggum no ba lada u a u dai u integer kata kamut u a ngadai multiply da u 1 kan nong equal hi kum jo la dengan multiply da 1 da u a ka jawab kan mi hi a. Kan ni ka batai hi dala de la de. Kamut kum no bala dengan multiply ya u u number da uai lani da 1 kejebab kan mi hiu tau number sebung i 2 into 1 tak kan mi hitu tengnya semba u a di 7 ne nyau dekat kum ong kata ke formula haneng ka umba nyau into iwai kadi menlong equal iwai into nyau ka answer kadi mi nyau kum banga ong manne la dengan multiply u a 1 kami hi utu number te nyau into 1 kadi nyau iwai into nyau kadi nyau te hang ne utai u number 1 ne way udai utau multiplicative identity jongki integers kebasan kene ke property ki khat ya ka property of 0 tak anggum no balada u a udai integer kata kamut ba u a into 0
is equal to 0 into A is equal to 0. Kani ka dikatakan rule. Kaba batay hidala dia la dia. Tapi multiply do yau ayu ay do 0. Kajubab kami hi 0. Laninginya simba u A uday lai. Tikkat kum katay ka rule. Kapan iba lai into 0 lani lai into non is equal to not into lai. Kajubab kami kan hi non. Dito mentanginya pais kasi ka property ka ba Henry. Kani ka dikataka distributive property of multiplication over addition. Kani ka rule ki ang balada u A u B but u C ki daik integers kataka mon A into B plus C apa bracket kadai banlong equal yau A into B plus A into C. Dito ya kan hidup minya batay pensaya kan ka rule dakini ki nuksa harum. Tersebut lah ada u A uday minus saw u B uday minus sun pada u C uday lai. Dito nginya kan syua syakal yang kadiang ka ba ongkom no ba A into B plus C po bracket mal u A long kan no minus saw inya multiply ya u minus sun plus lai po bracket. Kabelong equal kum no saw into ini minus sun plus lai kami minus r. The minus into minus kalong plus saw into r kalong pra. Tingnya kay mata sekali yang ka mon. Kapapan iba A into B plus A into C. Kadang mi hi yu tayo pra mo. Ditongnya pa kami na. U A dekat no minus saw. U sun o U B dekat no minus sun. Tikini kita po bracket. Nganya plus lang ya kane. But ya ka multiplication jong U A. But U C U A yang dekat no minus saw ko bagi tapo bracket. Yang multiply unit da U lai. Tikini ka benengkong minus into minus kali plus saw into sun kali arpo. Tigi kain lang buat U minus saw into lai kali minus kat r. T minus into plus kali minus T arpo minus kat r. Kajubab apa mi kadai pra. Teka peni yu ba kaliang kadiang kalong equal ya kaliang common. Maka mi i pra sekaliang kadiang ko hi pra sekaliang common ko hi pra. Tamun kapan skam ya kata ika rule kabahan rio. Ti perlok penkut syua katu mata kasengi dan sebeteng biang iki jing betai jong ka ne ka topik jong ki integers ha ka benta ka papra jong ka ne ka chapter ha ka video ka bansawan nangai pilai so tho ba iki jing betai jong ha ada pidan kino ki jing artatin song ba tho ha ki comments wali kelat ban share subscribe but like ya ka ne ka video kublai sibon